Kanong tungo sport club kalayo apan penlong ya ka fast tournament nong tungo sport club apo kalimpung ya lekay kenjat bol jong kanong tungur. Kalalong kapapan kenyu ya kipat nong kersyan habaro art ligiliang namar ki tim jong kanong tungo sport club bat kanong thamai sport club ki balai kenduk persyalang ha kejing yakun bat nakiliang jong kini ar kilalong ki tim ki paklan bha. Ha ka kelas step am syamladon menu rubala apan penkijar. Kajingla jong ki players bansyan nakadiang nakamon hadu ba kejing lekay kan long kapa itanat bha Ndrei pause ha minit kepasan pusau jong kejing lekay ujuel star khongdup ulayo bentep shikul bat kanong tungur kalayo rung ha ka final bat kan dairuk kanong job ha kani kasngi. Ralit mah anu kemai merokang atam yarkor mengsteng ko 10 menit nanti na đây langko si na thamai ni ja na ini referee mo siya ngo Mana tu pakat? Rahul. Tan. Oh, upside.